Već treću godinu za redom dešava se da naši turisti usred svog godišnjeg odmora budu izbačeni iz hotela ili da saznaju da je povratni let otkazan jer, navodno, domaće turističke agencije nisu izmirile obaveze prema aviokompanijama ili hotelima. U javnosti se stekao utisak da su naši turisti žrtve nesavesnih vlasnika turističkih agencija koji koriste propuste državnih organa. Međutim, situacija je ovaj put malo komplikovanija, što se da naslutiti iz činjenice da su Conte, United i Trinity, to jest sve tri domaće turističke agencije koje su propale, imale iste poslovne partnere u Egiptu. Kad je reč o prevozu, aviokompanija koja je prevozila United prošle godine, prevozila i putnike Trinity Travela. To je jedna od sličnosti. Imamo još jednu sličnost koja je, da kažemo, postala već ovde učestalost, a to je i participacija lokalnog agenta Red Sea Toursa, koji nije bio u slučaju Uniteda, da kažemo, izložen i nije bio glavni i osnovni partner Uniteda, pošto su oni imali svoju lokalnu handling agenciju, ali se Red Sea pojavljivo recimo u slučaju Conte, koji još uvek, nadam se, nismo zaboravili i ne bi trebali da ga zaboravimo, pa prosto, eto, možemo da izvučemo neki zaključak da smo očigledno podložno tle za ljude koji su procenili ovo tržište na taj način na koji su procenili. Pored egipatske agencije i avioprevoznika, naše propale agencije imale su još jednog zajedničkog egipatskog partnera. U pitanju je još jedan objekat, hotel, koji je ove godine izbacio goste Trinity-a. Iako su oni bili redovno najavljeni i njihov boravak je trebao da se završi 26. i 7. Dakle, to je ovaj najnoviji slučaj što je ovaj avion vlade koji je otišao po taj broj putnika. Dakle, 60, čini mi se 57 njih je izbačeno iz hotela na sredini boravka pod tvrdnjom upravnika objekta da to nije plaćeno, odnosno da i raniji dolasci u taj hotel nisu plaćeni. Podsjetit ću vas da je isti hotel istu stvar uradio i sa Unitedovim gostima. Dakle, previše učestalosti, previše istih partnera u celoj ovoj priči. Postavlja se i pitanje da li su naši državni organi adekvatno kontrolisali Trinity Travel. Goran Petković, državni sekretar za turizam, kaže da jesu. Trinity Travel je osnovana tokom 2010. godine i do dana kraha nije imala ni jedan dan blokade računa, uredno je poslovala celu 2011. godinu i ovaj period od 2012. godine. Mi smo nad svim agencijama koje rade čarter letove i vode putnike u inostranstvo radili pojačanu kontrolu. Turistička inspekcija nije utvrdila u njihovom poslovanju nedostatke. Oni su imali uredne ugovore sa prevoznikom, imali su uredne ugovore sa hotelijerima. Putnici su dobijali uredne vaučere za putovanje i protivno dobroj poslovnoj praksi, avioprevoznik je putnicima sa urednim kartama otkazao prevoz, a hotelijeri putnicima sa urednim vaučerima su otkazali smeštaj. Tako nešto ne bi smelo da se dogodi. Ne bi smelo da se dogodi ni da Air Cairo našim organima i udruženjima daje netačne informacije. Naime, Asocijacija turističkih organizacija Juta redovno proverava da li su naše agencije ispunile svoje obaveze kako prema putnicima, tako i prema stranim partnerima. Nedelju dana pre kraha Trinity Travela u sklopu redovne provere, Juta je pitala rukovodioce Air Caira da li Trinity Travel redovno izmiruje svoje obaveze prema njima. Dobili smo vrlo decidan odgovor da ne postoji ni $1 duga do tog momenta, a pričamo o nekih nedelju dana pre ove situacije koja se desila. Što je nas uverilo, dakle, da sezona teče kako treba i da ćemo je privesti kraju ove godine, mislili smo na našu sreću onako kako treba. Nažalost, ispostavlja se da je ta informacija bila potpuno, da li planski rečena onako kako je to neko želeo iz Air Caira, ili nam je prosto plasirana dezinformacija, ali u kontaktima smo bili sa najvišim zvaničnicima te kompanije. Čak je i činjenica da je egipatski avioprevoznik imao ugovor sa Trinity Travelom suprotna uobičajenoj praksi u aviosaobraćaju kada se ima u vidu koliko košta zakup čarter leta i koliko je iznosio
ukupan prihod Trinity Travela u prošloj godini. Cena jedne rotacije na Air Kairu sa jednom manjom eventualnom greškom me neko može ispraviti, jer ona se kreće negde oko 42-3 hiljade dolara po jednoj rotaciji. Lako se izvede računica da agencija koja ima 3 zaposlena i agencija koja ima 4 miliona prihoda pravi 3 ili 4 charter serije, kako je to bilo planirano u slučaju Trinity-a, po 10-12 rotacija, pa ćete lako sračunati koji promet će ta agencija napraviti u toku sezone. Dakle, vrlo je nelogično to sve, a pogotovo ako uzmemo u obzir da depozit je uzet samo za jednu rotaciju, onda je jasno da tu nisu bili regularni uslovi potpisivanja ugovora. U celoj priči sigurno je samo da su naši građani koji su uplatili odmor u Egiptu preko turističkih agencija koje su avion iznajmljivale zajedno sa Trinity Travelom prilično zabrinuti. U Sunlineu, jednoj od agencija koja je pokrila troškove povratka i za putnike Trinity Travela, tvrde da njihovi putnici neće imati problema. Kako su u potpuno vanrednim uslovima agencije Sunline Travel, Sab International, Ponte Travel i Faros Tours vratili svoje goste iz Hurgade 19. i 20. avgusta, tako što smo prethodno garantovali, a potom i uplatili iznose za oba leta, tako ćemo i u naredne 2 nedelje blagovremeno vraćati svoje putnike, a oni umeđu vremenu nesmetano boraviti u svojim hotelima. Što se narednih polazaka tiče, gosti koji su svoje aranžmane uplatili za boravak krajem avgusta i tokom septembra meseca, oni će putovati, bit će im omogućeno da putuju u Hurgadu na istim ili minimalno korigovanim datumima polazaka, a isto tako za one koje eventualno odluče da promene destinaciju, bit će im omogućen prebačen na neke tipski slične destinacije kao što su Tunis i Turska. Nedavno je povećan iznos osiguranja koje turističke agencije moraju da imaju kako bi se makar ublažili problemi koji nastaju usled bankrota. Goran Petković smatra da bi dalje povećanje iznosa osiguranja i pooštravanje propisa imalo i neke neželjene efekte. Dalje pooštravanje ovih mera bi svakako dovelo do daljeg smanjenja broja turističkih agencija i tu se uvek javi onaj drugi kontrateg, a to je pooštravanje uslova poslovanja, podizanje troškova poslovanja, zatvaranje malih i srednjih preduzeća, u ovom slučaju turističkih agencija, što možda i nije najbolji efekat, imajući u vidu da godišnje jedna, eventualno 2 u nekim godinama turističke agencije naprave propust sličan ovom, a da ostalih 500 i više agencija uredno radi svoj posao u teškim uslovima i sa smanjenim tržištem, opstaje na tržištu, vodi naše putnike po niskim cenama na letovanje ili zimovanje i obezbeđuje egzistenciju velikog broja zaposlenih. Pored toga, po mišljenju državnog sekretara, dalje pooštravanje uslova koje agencije moraju da ispune dovelo bi i do onog što potrošači najmanje žele. Sigurno bi cene porasle, kao što su cene i porasle sa ovim zaoštravanjem polisa. Možda s jedne strane bi se putnici osjećali sigurnije, ali s druge strane tu sigurnost bi morali da plate višim cenama aranžmana. I tu je uvek taj balans, izbor između toga šta je najpametnije. Ja moram reći da u drugim zemljama, evo uzmite primjer Slovenije, iznos polisa osiguranja je niži nego u Srbiji. Neke zemlje jednostavno to prepuštaju slobodnom tržištu, pa kada se desi ovako nešto, onda to sami putnici moraju da reše taj svoj privatni problem što su se zatekli u drugoj zemlji, a njihova aviokompanija ili turistička agencija bankrotirala. Mi se trudimo da se to ne dogodi, ali ne postoji beskrajna mogućnost da se to garantuje. Ni zemlje Evropske unije nisu uspele da uspostave sistem koji bi obezbedio da se, u slučaju bankrota agencije, turisti uvek sigurno i bez problema vrate kućama. Ovo najbolje ilustruje primer Poljske, u kojoj je od juna do avgusta ove godine propalo ukupno 11 turističkih agencija, a čak 40.000 Poljaka našlo se u situaciji da ili ne mogu da uđu u hotel koji su platili ili nemaju povratni let.
Najveći problem izazvao je krah agencije Sky Club, zbog čega se oko 9500 Poljaka našlo u istim problemima kao i naši turisti. Poljska država je potrošila oko 1,5 miliona evra na letove kako bi svojim državljanima omogućila povratak kući. Jedini efikasan način da se spreče problemi koji nastaju bankrotom turističkih agencija je strogo kažnjavanje i gonjenje onih koji su izazvali probleme. Nažalost, zbog lošeg pravosudnog sistema, to kod nas ne možemo da očekujemo. Šta očekuje turiste koji su aranžmane uplatili preko Trinity Travela, najbolje može da se vidi iz iskustva onih koji su 2010. godine ostali bez novca i letovanja zbog bankrota Conte Travela. Tamara i njen muž su ovoj agenciji na više rata uplatili oko 450 evra. Završili smo plaćanje negde možda, pa tako, ni nedelju dana pre gašenja same agencije, a za gašenje smo čuli putem medija. Da su turisti koji su tada otputovali u Egipat ostali uskraćeni za svoje aranžmane. Maletići su slučaj prijavili gradskom SUP-u u Beogradu. Tamo smo prijavili to da smo, znači, na neki način, kažem, pokradeni, s obzirom da nam pare niko nije vratio, aranžman nismo mogli da realizujemo i posle jedno možda još mesec dana od toga smo dobili poziv od prvog opštinskog suda i suprug je onda otišao, dao izjavu i to je to. Od tada više nikakvu informaciju, niti nas je ko kontaktirao i nikakvu informaciju više nismo ni imali. U slučaju Conte Travela pokazuje se da naši pravosudni organi, čak i u slučajevima u kojima ima više hiljada oštećenih, ne posvećuju puno pažnje obaveštavanju građana, ali zato uspevaju da obogate našu sudsku praksu čudnim odlukama. Ovo najbolje ilustruje slučaj dva nesuđena putnika Conte Travela koji su zajedno uplatili aranžman za Bugarsku i zajedno su istog dana Prvom osnovnom sudu u Beogradu podneli tužbe protiv Conte Travela. Tužbe je pisao isti advokat i one su potpuno iste, osim što su promenjeni lični podaci. Uprkos činjenici da su tužbe identične, da su svi priloženi dokumenti i ostali dokazi potpuno isti, sud je jednu tužbu prihvatio, a drugu odbacio. Nesuđeni putnik Conte Travela je na kraju, pored 30.000 dinara koliko je uplatio za putovanje, morao da plati i sudsku taksu, iako je on nesporno prevaren i zakon je jasno na njegovoj strani. U slučaju da ste odmor uplatili preko Trinity Travela, informacije kako i kome treba da prijavite vaša potraživanja možete da pronađete na našem sajtu potrošačkisavetnik.com.